Poštovani, dobar dan. Znači, danas je 10. mart 2021. godine i znači, prethodni video smo pravili 2. marta, znači pre 8 dana 2021. Znači, evo sad nastavljamo to zato što smo počeli jednu temu na kraju drugog tog videa, to zapravo prethodnog videa od 2. marta. Znači, počeli smo razmatranje, znači, negde na kraju koncept, znači, identiteta i, znači, problem identiteta, izgradnja identiteta i inženjering, socijalni, što se zove, socijalni inženjering danas i to je nešto kao krajnje negativno, da se ljudi bave, da se neko bavi tim socijalnim inženjeringom, kao to je nešto posebno, to neko hoće da uništi nas i naš neki takozvani a priorno dati identitet koji uopšte i ne postoji. Znači, i sad neko hoće da uništi taj naš a priorno dati identitet i on se bavi socijalnim inženjeringom, znači, pokušava da kod nas izgradi neki novi identitet. To kao neko, to su neke kao sile spoljašnje, uglavnom se misli na zapadnu stranu sveta, Sjedinjene Američke Države, Evropska unija. Znači, oni su ti koji hoće da menjaju naš identitet, kao njima se ne sviđa taj naš identitet i oni sad hoće to nasilno da menjaju. Kao da je identitet neka, da kažemo, Bogom dana stvar, i kao da se svaka generacija na neki način ne bavi izgradnjom identiteta na ovom našem prostoru. Znači, evo sada ako mi pođemo, znači baš ovih dana razmišljamo o tome duboko i slušamo to sve i zapravo je to, ne znam da li može sada da se nije baš jasno koliko, verovatno puno treba raditi na tome i razmišljati o tome i govoriti o tome da bi se dao odgovarajući doprinos, znači pisati o tome naravno. Znači, kada govorimo o identitetu, svako se bavi izgradnjom identiteta. Znači, svako ko dođe na vlast, on zapravo i ostane malo duže, sem oni koji su nezainteresovani, a i oni na taj način isto utiču, znači oni koji su nezainteresovani i oni utiču na neko formiranje identiteta pod njihovom tom nekom dirigentskom palicom. Znači, specijalno ako, na primjer, oni nisu sada recimo nekako nacionalno obojeni, pa oni isto tako, znači recimo utiču na neka dešavanja u društvu. I znači svako ko utiče na dešavanje u društvu, on doprinosi znači tome nekom izgradnji nekoga stava u narodu, daje neku inspiraciju za neka, da kažemo, kod stanovništva, za neku vrstu aktivnosti ili neaktivnosti. Znači u svakom slučaju on je svako ko se nađe na vrhu vlasti, znači on na neki način određuje pravac i put, odnosno emituje neke signale koji utiču na izgradnju znači ličnosti, na njihovu inspiraciju i na njihove mogućnosti. Sad dalje da pogledamo, znači naravno to je vrlo kompleksna tema i ko zna koliko bi se tu moglo uraditi, projekata i tako dalje, ali sada kažemo u osnovi kako to deluje. Znači, kada po našem sudu, znači naravno, znači kada smo imali, na primjer, Jugoslaviju, dakle prvo da kažemo, znači kroz medije, to je jedan oblik izgradnje identiteta, znači kroz medije, kako kroz medije? Pa ono što se svaki dan priča, one ličnosti, one osobe koje govore, koje dolaze tu, koje emituju priče, znači o svom vrednosnom sistemu, u skladu sa, svako naravno govori u skladu sa svojim vrednosnim sistemom, znači oni koji svakodnevno obrađuju neke teme i koji ih obrađuju na neki svoj dati način, znači oni utiču na druge ljude da veruju da je to istina i da je to važno i tako dalje. Znači specijalno koliko te osobe mogu da utiču, znači koliko su one pogodne da obrađuju te teme i koliko mogu da utiču. Znači, to je jedan put kroz medije izgradnje identiteta, međutim, drugi put, mnogo važnije, znači kroz ukupnu delatnost koja se odvija u društvu. Primjera radi, ako, na primjer, ljudi odlaze na fakultet, koliko oni
na primjer, imaju uslova da bi studirali istinski nešto. Znači, ako oni vide na fakultetu, na primjer na fakultetima da se, na primjer, non stop na svakom predmetu vrti jedno te isto štivo, onda, a samo se različito naziva, onda oni, znači, sami izvode zaključak, na primjer, o tom svom fakultetu, o svojim mogućnostima i o sebi, naravno, i o svim ličnostima koje se tu zovu doktori, profesori. Znači, ako sad student veruje da on to sve znao što mu profesori pričaju, što se danas neretko dešava, na raznim tim fakultetima, univerzitetima, znači, znao je zato što je to nešto gledao već na društvenim mrežama, na primjer, on zna nešto o pisanju tekstova na računaru, a međutim on nađe na fakultetu da mu neko drži predavanje o pisanju tekstova i tako dalje, znači on sam formira predstavu o tome šta je to važno u tom njegovom društvu, znači i on prestaje da ceni, na primjer, fakultet. Dalje, ako se posle fakulteta taj čovjek zaposli, na primjer, šta on može da radi, znači može da se vrati, na primjer, ako je došao sa sela, može da se vrati na selo i da tamo bude, da ga neko savjetuje, znaš šta, to sa fakultetom to nema veze, mislim, to si ti učio radi sebe, to nije ništa korisno, od toga se ne živi i tako dalje, nego idi ti na selo, to je prava stvar, osnuj, tako sada zovu farmu, znači podigni svoje seosko domaćinstvo i tamo živi i radi na taj prastari način. To je jedna opcija. I drugi način je idi, na primjer, pored toga seoskog domaćinstva napravi još jednu, recimo kao izloži to tvoje seosko domaćinstvo, da mogu turisti da te posećuju, počni eto da napraviš neko takozvano eko selo usput, ako sve to jedna porodica može da kažemo uradi, da to bude kao ekstra, i o svojem malom trošku, sa svojim malim brojem članova, znači i sad, eto to ti je to. I onda, eventualno, najviše što možeš da uradiš, to je da osnuješ nevladinu organizaciju. Hvala Bogu, to se sada mnogo ceni ovde, znači osnuj nevladinu organizaciju pa pričaj priče. Znači, kao ti sad ove faktore koji se vide na društvu, u društvu ti ih kao nešto kritikuju, kao nešto ocenjuju, kao gde su posadili ovo drvo, kao gde su stavili ovu kantu za smeće, kao da li je naš grad ekočist, da li je naša reka ekočista i tako dalje. I kao pored svih ovih drugih koji se isto time bave, probaj da se i ti baviš. Znači, to je trla baba dlan da joj prođe dan. Znači, to su sve priče koje su ofrlje priče i znači koje ugrožavaju neku osobu koja je otišla, na primjer, na univerzitet da bi istinski izučavala. Znači, ako on ne nađe na univerzitetu to istinsko izučavanje, ako on za vreme dok studira mora da radi mnoštvo drugih stvari jer mu nije ostavljen prostor za istinsko studiranje, znači on mora da proba da zaradi nešto, on mora da proba da se dodvori ili da radi na svom seoskom domaćinstvu, odakle, na primjer, došao, ili da proba da na neki drugi način zaradi nešto za tu školu ili tako dalje. Znači, uglavnom, on nema vremena niti ga ko proba da nauči, da li ga proba da nauči, to se pitamo, da se taj čovjek, znači, istinski posveti na, recimo, naučnom radu, obrazovnom radu, da prodre u neke sfere. Znači, ne može niko prodreti, evo, recimo, internet. Znači, on je jedno neko sredstvo koje nudi neke beskonačne mogućnosti, on se non stop razvija. Ali da li neko odavde, na primjer, dobro poznaje tu stvar koja deluje kao apstraktna, jer ona se može razvijati, znači kao nekako funkcioniše ni na čemu, ni od čega, odnosno najviše na tome ljudskom, znači misaonom, da kažemo, području, dakle, prilično apstraktno može da se shvati kao prilično apstraktan internet, znači sa ogromnim mogućnostima i sada možemo da kažemo da li su ljudi, na primjer, proučili tu stvar, da bi odatle mogli u tom da plivaju i da idu dalje. To je isto kao neki okean koji je nekada bio, znači, za neke ljude je on bio pa su otkrivali nove kontinente, a za neke je bio mračna stvar, nisu mogli da izađu iz svoje kuće, znači, a ne da bi otkrili nešto drugo i otisnuli se u neki takav nepoznati svet. Eto, znači, sada šta nalazimo kao inspiraciju? Znači, za ljude. Znači, to što im se nudi kao opcija. Znači, od početka, ako im neko kaže da je fakultet, to je znači kreiranje identiteta, da je fakultet jedna šarena laža, da je to učiti fakultet, to je samo eto radi tebe,
ali od toga se ne živi. Ako to tako se postavi cela priča oko, recimo, fakulteta, onda naravno kakav će se identitet razvijati, pa naravno onaj koji je bio svojstven, znači, na primjer, Jugoslaviji, Kraljevini Jugoslaviji, gde je, recimo, Milorad Ekmečić pisao da je 90% ljudi bilo seljačko. Znači, samo 10% stanovništva je bilo vezano za industriju i to je pretežno bilo napisao u nekoj knjizi Stvaranje Jugoslavije, svoje, znači, delu, napisao je da se to uglavnom vezivalo za Sloveniju, znači to industrijsko stanovništvo. Znači, tamo su bile te stvari za koje je potreban, da kažemo, stvarni da bi se one, dakle, razvile i upotrebljavale na neki adekvatan način. Sad, ako mi kažemo da je naš identitet to, recimo, kao poljoprivreda, ekoturizam, i ako mi naše stanovništvo orijentišemo ka tome i svaki dan brujimo preko televizije da nam je to preko svih, dakle, medija, interneta i tako dalje, pa to nam je jedina sfera bavljenja, jedino tu mi možemo, znači to je ono kao najniži oblik delatnosti. Znači, to se o tome govori zato što se veruje da za poljoprivredu nije potrebno nikakvo znanje, takođe i za turizam otprilike. Znači, nikakvo znanje ni nikakve veštine i što možda nije tačno. I takođe za trgovinu. Znači, da bi neko prodavao, zna se u tom svetu koji uspeva mnogo, znači da je trgovina, na primjer, važna, ali ona ne može se trgovati samo nekim, i to je za osudu, jel tako, i to je neki identitet, dakle, neke zadnje kategorije, najniže, isto tako, ali ipak, znači, ljudi da bi trgovali, da bi prodavali, oni moraju imati isto tako, znači, neke karakterne osobine, dakle, da bi neko stekao poverenje, to uopšte nije lako, znači, prodati robu, a mi znamo ako neko ima neku robu pa ne može da je proda, to je isto kao da je nema, znači ona boravi na skladištu i posle nekog vremena postaje neupotrebljiva jer je zastarala. Dakle, hoćemo da kažemo, dakle, ako neko se bavi time da oformi stanovništvo, da ga ubedi, znači to kažemo, to je ono što se svaki dan događa, znači u životu i radu, to kreira naš identitet. Međutim, ako smo mi, na primjer, u Jugoslaviji dolazili, na primjer, u Beograd i još da kažemo šta je dalje, znači još da kažemo na identitet utiče i to šta vidimo, znači, dakle, to je naša ukupna inspiracija, znači, recimo, policajac, vojnik, znači, na primjer, kako su oni odeveni, to govori dosta o državi, to govori dosta o, dakle, našem, dakle, samopouzdanju, znači, koliko mi možemo da odvojimo sredstava, na primjer, da besprekorno odenemo vojsku, policiju i da to stavimo u neki red koji će, dakle, da deluje za nas inspirativno, ne da kažem zastrašujuće, ali da kažemo inspirativno, da se mi osjećamo da je to sastavni deo one zemlje za koju mi, znači, se borimo. Znači, političari sami po sebi, znači, toliko koliko ih ima, koji imaju uglavnom loše se kotiraju na ovim prostorima, znači oni nisu nikakva inspiracija. I sad kada ljudi odu negde vani, kažu dosta mi je tih ljudi koji me non stop uvode u tu njihovu trku i to nema ovde, na primjer to nema u Nemačkoj, to nema, ne znam, u Sjedinjenim Američkim Državama i tako dalje. Znači, u Francuskoj to nema, znači da me ljudi, a specijalno to, na primjer, nema u Nemačkoj, kažu ljudi, znači mene ne interesuje ta neka politička trka, mene interesuje mogućnost da ja zaradim novac, znači ako izgubim posao na jednom mjestu, ja istog dana mogu da nađem još 10 drugih poslova. Znači, i neću biti, ako sam izgubio jedan posao, znači ovde se dešava da je čovek uglavnom zbog političke opcije svoje izgubio, znači neke političke opredeljenosti, da je on izgubio posao i kao takav bit će progonjen, znači on više neće uspeti da nađe, jer za to ovo društvo ima, znači, moć i snagu i volju, znači da progoni neistomišljenike, znači političke neistomišljenike, znači i da im nikada ne da posao. Znači, za razliku od toga, na primjer, kada neko ode u Nemačku, on kaže, u Nemačku ja sam se oslobodio tih predstava koje imamo kod nas na našem jugoslovenskom prostoru i takozvanom jugoslovenskom prostoru ili stvarno jugoslovenskom prostoru. Znači, oslobodio sam se i sada mogu da ovde mirno živim i radim, a ne da me neki tipovi koji su, eto tako,
sve im je dozvoljeno, pa znači, ali znači, eto, hoćemo da kažem ovde da se ne radi o tome da su te osobe koje se nalaze na političkim vrhovima, da su one tako inspirativne, znači uglavnom ljudi nemaju poverenja u njih, ali zato se pojavljaju neke druge strukture, znači recimo, eto vidimo, znači da crkva isplivava kao vrlo značajna struktura i ona struktura koja može da vrši uticaj, znači kao ona ima neku u sebi moć da ljude zagrli, da ih potapše po ramenu i da ih posavetuje. Znači, mi možda možemo da slutimo i zašto bi to moglo da bude, između ostalog, znači zato što crkva ima svoje predstavnike i svoje krugove i da kažemo klubove i tako dalje, znači recimo u tim zapadnim zemljama i gde ona može, dakle, da se ljudi oslone na crkvu i da odu tamo i da se zaposle i tako dalje. Znači mnoge ljude privlači to da dođu bliže crkvi, da im se jednostavno neka vrata otvore i da se neke opcije za njih pronađu. Ako ne mogu u tom nekom društvu u kojem se oni trenutno nalaze, znači tako će putem toga faktora, znači toga nekoga stuba koji nadilazi neke granice, kako se god okrene, znači ove sadašnje, dakle nacionalne. I sad hoćemo da kažemo, znači ta je crkva neki stub, neki ima neku, može da se osloni na njenu ukupnu strukturu koja eto kao nije, tako da kažemo, zagrižena da dovede neke tipove, da im omogući neko bogaćenje i tako dalje, a bez obzira šta se dešava sa ostalim narodom. Znači još uglavnom narod verovatno još nije provalio, što se kaže, crkvu sasvim, ali hoćemo da kažemo, znači da verujemo da i crkva isto naravno svoje neistomišljenike progoni, isto nema ništa za njih u tom svojem okrilju, recimo. Dakle, tu smo rekli, znači to je oblikovanje, to je sve oblikovanje identiteta, znači šta čovek mora da, na što da bude spreman da bi on prošao lakše kroz život, odnosno da bi uopšte prošao kroz život. Znači, i kažemo tu, na primjer, u Jugoslaviji, ako je, na primjer, bilo, na primjer, dosta na primjer, zaposlenih u industriji, onda su ljudi znali da će i oni biti ti koji će se verovatno moći zaposliti u industriji. Znači, i oni su sad verovali u taj svoj identitet i tu svoju, znači, ako će se zaposliti u industriji, onda je potrebno da budu obrazovani kao inženjeri. Oni će morati puno da ulože u to da bi postali inženjeri, znači, jer pitaće se, ako dođu na posao, kako će oni tamo raditi, da li će oni znati da rešavaju stručne probleme, znači koje se vezuju za jednu inženjersku oblast. Znači recimo elektrotehnika, mašinstvo ili tako dalje, tehnologija i tako dalje. Znači da li će oni moći da rade tamo, da li će oni recimo od timova, od kolega kojim se budu priključili, na primjer kao inženjeri, da li će oni moći tamo da rade. Dakle, da li će se oni ispostaviti kao neznalice i tako dalje. Znači oni su se morali truditi za vreme studija da misleći svaki dan na to kad se budu zaposliti šta će raditi. Međutim, sada osoba ako ide da bude inženjer, ona mora misliti da će ona da se vrati na selo, verovatno, pa joj to i ne treba, to možda zbog rođaka, zbog rodbine koja traži od nje da završi fakultet, možda ide na taj fakultet, ali to nikom ne treba. I zna brojne druge ljude oko sebe koji su možda završili fakultet, koji rade na kasi, u prodavnicama kao trgovci, ko zna koji fakultet su završili, ali su prinuđeni, dakle, da žive i rade, možda unose gajbe sa namirnicama, sa voćem i povrćem i drugim namirnicama, pakete u samoposluge i to im je jedini posao, iako su završili fakultet. Znači, i sad, da kažemo, tim načinom se deluje na stanovništvo i na njegov identitet. Znači, od njegovih najranijih dana. Mi sada govorimo tu o ljudima koji su završili fakultet, koji bi trebali da budu nosioci toga napretka i prosperiteta, koji bi drugim ljudima trebali da posluže kao inspiracija. Znači, šta dalje da rade? Znači, zato kažemo, ovde se obraćamo i osvrćemo na tu specijalnu tu kategoriju stanovništva, znači koja bi isto tako trebala da omogući industrijski razvoj.
Dakle, da bude oslonac državi, društvu, da počne industrijski da se razvija. Sad, znači, ako toga nema, onda neko postaje poljoprivredna zemlja i šta tu može nego gluposti da se dešavaju, znači da se pričaju gluposti i gluposti da se dešavaju. I sad hoćemo da kažemo, ako je neko obrazovan i istinski misli da bude filozof, on će znači stvarno morati da proučava debelu filozofiju, ne samo ono što mu neko, nego će sam morati da uroni u to, da traži, evo sada možemo preko interneta, na primjer, da tražimo lakše nego da idemo u biblioteku i ovde i onda. Znači, možemo da vidimo razna predavanja, možemo da vidimo, pročitamo razne knjige, možemo jako puno toga da nađemo i na svaku temu, znači jednostavno u svakoj oblasti. Ali šta je to? Možemo da učimo jezik, na primjer, isto tako, znači relativno lako u odnosu na ranije. Ali šta je to sve da mi to radimo ako mi nemamo nikakvu inspiraciju, ni nikakvu nadu da nam to ikada može valjati u životu, znači biti korisno. Eventualno da naučimo neki jezik, pa možda da možemo da primimo nekog turistu i da mu kažemo dobar dan i šta bi želeo da jede, na primjer. Eto, to je to. Znači, to je ono kako se društvo ispoljava na terenu sada. I sad neko priča o nekom sjajnom identitetu i onda kao treba da se vraća u prošlost i da odatle vadi neke likove, znači koji opet nešto simbolizuju. Znači, simbolizuju tu podeljenost. Znači, eto, recimo, osobe koje su na vlasti imaju stranku, na primjer. Pa one misle da je sve u stranci. Znači, pa šta one rade? Pa one snimaju filmove o onom ko je bio kralj, pa onom ko je bio predsjednik vlade, pa onom ko je bio naprednjak, pa onom, i sve se to vrti na tu temu. Znači, tu nema nikakvih filmova o, ne znam, nekome kako je postao vrli radnik, kako je postao, ne znam, strašni inženjer, kako je postao, znači, umetnik, kako je postao i tako dalje. Znači, kako se nastaje, kako se postaje nešto u svakodnevnom životu i radu. Kako, znači, osoba može da pleni, nego to ide tako kao neke, kao lake serije za, na primjer, ako se nešto snima, znači, za najprostiju zabavu, kao da je svakodnevni život, da kažemo, dužan da bude neka najprostiji oblik života. I sad, dakle, kažemo, nema te ideje da neko treba da postane nešto veliko, znači, ali sigurno da ne može da postane veliko ako ga neko uputi da on radi, na primjer, ako mu se prevashodno to kaže, znači, čoveku ne treba mnogo za život, čovek treba da bude skroman, treba da bude zahvalan, treba da bude zadovoljan sa svim što mu se kao fol nudi. On ne treba ništa to da proba da prevaziđe, nema toga, znači to je bilo u Jugoslaviji, znači Titovoj, znači kako da čovek svaki teži ka tome da dotakne zvezde, znači slave, kako da postane slavan, to sada ništa nema. Znači sve se to vrti oko toga da se ispriča kako je to neka velika stvar, ako je neko postao vlast i sad on naređuje, a to, kažemo, u društvu koje treba da dođe, znači u budućnosti to ništa ne treba da bude tako. Znači da neki čovek, da kažemo, gnjetava nekog drugog čoveka i tako dalje. Znači, verovatno će se biti, cela priča će se odbijati na nekom, da kažemo, digitalnom nivou i kao što danas vidimo da se, na primjer, mnogo šta izmislilo, na primjer, mnogo nema nekih, da kažemo, ljudi koji su kao pojedinci, pa nema više nikoga takvoga u celom tom veku. Znači, to nije tako sada. Znači, svi ljudi idu u tom nekom pravcu da budu, eto što kažu, da se dešava i genetski inženjering, znači da će se sve više rađati tih ljudi koji su genetski, znači, drugačije oblikovani, koji će biti ti takozvani supermeni i super ljudi i nadljudi. I onda, znači, manje će oni moći da trpe to, na primjer, ali takvi neće biti pojedinci, takvih će biti mnogo ljudi. I manje više, verovatno, će svi biti. Znači, i u tom kontekstu oni neće moći da podnose, što se kaže, neke mediokritete, da im oni sada budu neka vlast, bilo to na čelu nekakve države njihove ili na čelu nekom lokalnom ili tako dalje. Znači, to jednostavno neće tako još dugo funkcionisati, to je sigurno, jer sve se društvo kreće ubrzanim tokom i nije samo ovo, nego sve što čitamo u svetu i probamo literaturu naučnu i stručnu da dosegnemo, znači to je sve na tu temu. I to će se sve tako dešavati. Sad,
Znači, kažemo to oblikovanje identiteta. Znači, sad se radi na tom najprostijem obliku, pokušaju oblikovanja identiteta i koji lako mora biti prevaziđen. I znači sad, na primjer, često smo govorili o Crnoj Gori i o nekom tome području i prošli put smo govorili, znači gde pokušavaju da se stvore neka dva identiteta na tako malom broju stanovnika. I znači to je jedan takozvani crnogorski, koji smo rekli da je jako prost, i drugi je sada koji se proba da stvori, znači iz Beograda, to bi bio takozvani srpski identitet koji isto tako jako prost. Znači, dakle, ništa tu nema, dakle, nešto posebno, recimo ako se mi setimo, na primjer u Jugoslaviji, kada, na primjer na drugom programu Radio Beograda bile su neke emisije od istaknutih stvaraoca, kulturnih i naučnih i tako dalje, ali je to specijalno recimo kulturnih. Pa to je toliko bilo duboko i to je toliko bilo zanimljivo i to je moglo da se dešava toliko toga lepoga da čovjek želi da sluša svako večer, čini mi se da je to bilo nedeljom. Znači, zato što je to tako duboko, kao kada se čita neko delo, evo recimo sada Tomasa Mana, pa neka rasprava, pa čitav Čarobni breg može da se čita i da čovjek ne može da ostavi knjigu jer je sve to tako lepo sklopljeno i duboko i tako dalje. I sad, znači, tu niko ne vređa nikoga, znači tu na primjer neki slovenački stvaralac govori, nikad ne pominje nikakav identitet, da sad neko kao nema šta, ako mi sad ne pričamo o tome kako su, na primjer, Srbi ugroženi od Zapada, na primjer, i šta je sve Zapad radi u Srbima, mi nemamo šta da pričamo. Znači, to je tako sada, znači, na televizijama koje se bave baš tim specijalno oblikovanjem identiteta i koje su, na primjer, podržane, na primjer, u Beogradu jako, kao, evo, kažemo, ta Happy televizija, Pink, ali specijalno Happy, verovatno i druge, ali evo, najviše se tu vidi. I sad, to je, znači, jedno oblikovanje identiteta sa par nekih osoba koje baš nisu tako, znači, da bi se čovjek oduševio, možda nešto, ako sluša, dakle, može da bude nešto da kažemo da pokupi sve to neka informacija, ali to je daleko od toga da je čovjek oduševljen dubinom misli i nekim apstraktnim, znači, misaonim konceptima, dakle, da li ih ima ili ih nema, kako to prodire. Znači, nekad, specijalno kada neki režiseri se pojave pa oni znaju šta je to, znači kako se može uticati na ljudsku svest i tu se malo može da kažemo da čovjek osjeća lepo kada razmišlja o tome i zna da je to tako i kada čuje da postoje osobe koje to područje razumeju, onda se čovjek baš ohrabri i lepo mu je to slušati. Znači, identitet je velika stvar. Dakle, ta inspiracija, to što čovjek nosi u svojoj posvesti, zbog čega se osjeća, može da se osjeća veličanstveno. Znači, ako neko svaki dan priča da neko tamo priča o Srbima najgore stvari, pa ko može da se osjeća veličanstveno? Znači, ko može da se osjeća dobro, da ima volju, polet, ko može da veruje da je dobro njemu da bude Srbin, ako svi pričaju da je to nešto loše. Znači, sad mi ćemo svaki dan da kukamo kako neko nama, na primjer, tako se oni ponašaju kao mi smo Srbi, pa neko non stop o nama govori najgore stvari i sad mi se osjećamo tu dobro i mi sad trebamo da branimo taj svoj identitet. Znači, to nije, niti je takva priča ok, niti ona vodi kuda, niti može, niti služi kao inspiracija drugim ljudima. Znači, ljude treba inspirisati na velika dela. Znači, na stvaralačka dela, da se oni za to zauzimaju, kao što je to Jugoslavija i Tito radio. Znači, da se organizuje, dakle, da se naprave stvarne, mislim, eto, kada govorimo o ceremonijama, kao pa, ta ceremonija, pa kao čemu to služi? Pa ceremonija služi, ako se ume da uradi, ja se osjećam uvek nešto kao iz nekog Šotrinog filma, čini mi se da je taj film bio o Lazi Kostiću, i evo da pomenem to šta to znači, znači kada neko ume da oblikuje nešto i neku scenu, da kažemo, i da napravi zaista da je to za ljude inspirativno, jednu veličanstvenu atmosferu, to sigurno svako ne ume, daleko od toga, znači, ali ima režisera koji to umeju, znači ne mislim samo na pozorišne, nego i uopšte, znači, eto, Hitler je imao neke svoje
režisere, pa je pravio od svega velike događaje i mogao je celu naciju da inspiriše. To nije bilo uopšte lako, niti je to slučajno, znači, iako je to u nekom negativnom smislu se okrenulo, ali to je svakako za nauk, znači da bi ljudi mogli da budu inspirisani i da budu dovedeni do tačke u kojoj mogu nešto da stvaraju posebno, znači što nisu nikada pre, na primjer, mogli. Tako je Jugoslavija umela i Tito, umeli su da inspirišu ljude i da oni stvaraju nešto što nikada taj narod na tom prostoru nije pre mogao. Znači, to hoćemo da kažemo. I ovdje da kažemo, recimo, Zdravka Šotru, kada je on prikazao, na primjer, u toj seriji Laze Kostića, na primjer, lik kralja Nikole. I to je uzeo nekog glumca koji baš nije nešto za obožavanje, baš što se nekoga tiče. Znači, jednog, da kažemo, čoveka malo nezgrapnog i onako balvanastog. I od njega je napravio kralja Nikolu. To kako je on prikazao, kako je scenu napravio, to je prvi put bilo da kaže, pa dobro, vidi ovaj kako je kralj Nikola ispao taj dobro. Znači, osoba za koju zapravo ništa dobro ne mislimo. Mislimo da je to bio kao zadnja osoba za koju bi htjeli nešto svoje da vežemo, znači ništa. Znači jednostavno čovjek nekog prošlog vremena, zaostale zemlje, siromašne i tako dalje, i on tu u tome kao neki kralj. Znači to ništa nije niti veliko ni važno, niti je, na primjer, zna se da je iz Beograda puno ljudi putovalo u Evropu, da se obrazuju, školuju i tako, a za to kralja Nikolu, niti za tu Crnu Goru niko nije čuo da su neki ljudi eto nešto kao se isticali u tom smislu kao što je recimo iz Beograda to bio. Znači nikada nam taj kralj Nikola nije bio ni za šta inspiracija. I sad da kažemo niti pozitivna, ali hoću da kažem u tome filmu, znači Šotrinom o Lazi Kostiću, u toj seriji, te scene vezane za kralja Nikolu su bile baš izuzetne. Tu sad ističemo to koliko može, dakle, da se, ali svakako potrebno je u pozitivnom smislu da se, znači to ne mogu svi ljudi raditi. Znači ne može neko biti režiser i sad će on, ili neko bez ikakvog, znači, osjećaja u ličnom životu da napravi nešto, da kažemo da se nešto ističe, ni taj osjećaj nema, i sad će on da napravi nekom drugom neki osjećaj. Znači to ne može. I znači sad će on da utiče na izgradnju osjećaja cele nacije. Znači, to ne može. Znači, taj osjećaj može biti krajnje glup, može to. Evo, videli smo, na primjer, u Crnoj Gori kako je to se završilo, to stalno pominjemo, znači, kao ajde da kažemo će i ajde da kažemo đe, i ovi naši poslanici će, a naravno ljudi svi preziru će i đe. Oni su sebe smatrali neobrazovanim, primitivnim, zato što govore će i đe. A kako tek one koji se popnu na vlast i tamo nešto hoće da im popuju, a eto ne umeju da kažu sjedi i ne umeju da kažu pojedi, nego kažu i žedi, i šedi, i šutra, i prekšutra, i džed, i tako dalje. I znači, kada se tako išlo, znači, na invertovanje stvarnosti, znači, misli se, mogu ja bilo šta, pa će to da ozvoni jer ja mogu bilo šta, ja mogu u skupštini da usvojim bilo šta, pa će to da ozvoni, naravno neće. I onda, naravno, da je baš zbog toga, znači, što tamo nema ništa za poštovanje, ništa veliko i uzvišeno, mislim da je Đukanović zbog toga propao. Znači, nije samo to, nego se pojavio neko ko miriše na nešto uzvišenije, znači, eto, primjer radi Srpska pravoslavna crkva sa svim svojim tim sveštenstvom i načinom komunikacije, znači, oni ne govore šedi ni džed, nego govore sedi ili sjedi, i deda ili djed, i oni, znači, izazvali su kod naroda poštovanje. I sad, na primjer, neki sveštenik dođe, na primjer, što se često dešava i znamo da je to slučaj, znači, on kaže da je to slučaj, znamo, znači, života, znači, svakodnevnog, znači, dođe sveštenik na neko pelo, i on sada na groblju, on drži neku lekciju povodom, znači, smrti, kao oprašta se, i on sad, znači, govori nekim jezikom koji je odabran i to njemu zvuči kao, on kaže sjedi ili kaže sedi ili kaže sutra ili kaže sjutra, ne kaže ni šedi, ni džed, ni prekšutra, i tako dalje. I sada, znači, taj sveštenik dobija poene u tom mentalnom sklopu čoveka koji
koji živi na nekom prostoru, recimo na tom crnogorskom prostoru, i on dobija poene i onda se njemu ljudi dive, onda bi oni želeli da izgledaju kao on. Znači oni su, na primjer, tim jednim, evo kao kad ljudi odu u pozorište i vide neku dobru predstavu, oni kažu eto ja isto. Znači 15 dana smo inspirisani da želimo da se ponašamo kao taj neki lik koga smo videli u predstavi, znači kojeg smo videli u toj nekoj predstavi, i znači želimo da se poistovetimo sa tim likom. Ili ako smo pročitali neki roman, znači pa imamo opet neki lik koji nam je drag, koji je tako prikazan adekvatno, dakle da mi želimo da se poistovetimo sa tim likom. Znači to je taj uticaj koji se širi, znači koji je spontan, koji se znači odigrava na tom mentalnom planu, kao što svi ljudi kažu, danas se uveliko to zna, znači da je to posvesno kod ljudi enormno, znači da taj svesni deo mozga da zahvata svega 5% od ukupne, znači ukupnog mentalnog, odnosno umnog kapaciteta jednog pojedinca čoveka. I sad, znači, u to posvesno upija i to posvesno, znači, ono radi samo, što se kaže, i ne može sad, da li bi neko pristao da ga neko kupi za neke pare i da on kaže, da govori non stop, pa možda poneko bi, ali neko ne bi. Znači, da on, na primjer, evo kažemo u Crnoj Gori, da on govori svaki dan sjedi i džet. Znači, neko ne bi, jer zato je išao, na primjer, u školu da bi se odvojio od toga nečega što on smatra primitivnim, zaostalim i tako dalje. A sad neko hoće da ga vrati dole i da mu ponudi tu, znači, zaostalost kao opciju i kao izlaz. I sad, znači, ako ljudi to svi doživljavaju tako, dakle, eto, vidimo šta je to. Znači, treba znati da je to kod ljudi tako. I sad, ako se neko ponaša tako bez veze, znači on se ponaša kao, eto, nasilno, ja ću to sada promenim, jer se to ću ja da naredim, to se uopšte ne može da promeni. To se menja po zakonima koji su isto kao što avion leti, pa ako se primenjuju, to stalno pominjemo, znači avion neće leteti ako se ne zna, recimo, koji su to parametri, ako se ne znaju, znači, ako sve nije knap što se tiče jednačina koje opisuju let aviona, znači 12 nelinearnih diferencijalnih jednačina ili tako nešto, znači gde svaki parametar igra svoju ulogu i mora tačno u tom i tom opsegu da bude. Znači i tako onda kada se sve to zna i kada se sve to poštuje, znači onda se može postići to da avion leti. Tako je i kod čoveka, znači da čovek može da ostvaruje neke nadljudske, da postiže rezultate, neobičajne, nesvakidašnje, znači treba znati kako sa tim čovekom raditi. Znači, evo recimo, znamo sigurno da je Tito znao kako da radi sa tim ljudima, da ih usmeri u neke velike visine. Znači, da kažemo, specijalne, dostižne ili nedostižne, ali u principu za ove prostore jako nedostižne u celom tom periodu pre Tita. I sad, znači, to je to što se tiče inženjeringa identiteta. Znači, vi možete nekoga da napravite da on bude prost i da on kaže brate i kao sad je to specijalno, evo sad da kažemo, rekli smo ovo še i džed, ako neko kaže še i džed, to je jedan identitet, a drugi je ako sad kao, eto sad ti kažeš brate, jesi li ti brate, i to je taj drugi identitet, znači koji je, na primjer, na području Crne Gore, kao ili u Beogradu, znači ti ljudi koji su po definiciji pravoslavni, znači oni, evo recimo u Crnoj Gori, oni mogu biti šta mogu da budu, znači trebaju da budu Srbi. I sad, znači, kakav da bude taj njihov identitet. Znači, kao to je prosto. Ko veruje da je to prosto i da čovjek treba da bude tako prosto, on u principu mora da završi isto kao Đukanović, koji je verovao da je to prosto. Znači, i on mora da naiđe na veliko neslaganje najvećeg dela stanovništva, i to onog najučenijeg, onog koji teži najvećim vrednostima. Znači, on taj deo će da se opire i on će da kaže meni to ne treba. Znači, ne zato što je on loš i što je neko njega, neka strana služba, kao što se misli, kao uzela ga i stavila po svoju šapu, pa sad on mrzi kao
svoj narod i sebe. Znači, prvo, svaki čovjek je rekao ja tebe šaljem u školu, ne da govoriš ovo i da ne znaš, da znaš samo ovo što ja znam, nego da bi ti naučio nešto drugo, da bi radio na drugi način, da se ne bi patio i da bi eventualno celu porodicu povukao u te neke nove oblasti života i rada. Znači, to je san svakoga čovjeka da usmeri, na primjer, svoju decu, svoju porodicu. Mi znamo u doba Tita koji su ljudi, pa oni su dobrovoljno odlazili, nije niko želeo da u nekom mladom dobu, on je mislio kao pa ja mogu da, ali onda posle svaki čovjek koji se zadržao na selu želeo da se preseli u neku fabriku i da ode, i to je redovna pojava bila zato što je taj život neuporedivo lakši. Ali danas se hoće da objasni i lepši i lakši i dostojanstveniji. A danas se hoće da objasni da je to bila pogrešna priča. Znači, to je katastrofa, šta ljudi dozvoljavaju sebi. To je isto, znači, to je isto. Evo, recimo, Milorad Dodik je pre nekoliko godina rekao ja u Skupštini mogu da usvojim šta god hoću. Također, Đukanović je rekao ja u Skupštini mogu, mislio je i tako se ponašao. Znači, ja u Skupštini mogu da usvojim šta god hoću. I sad, a ti zakoni koje ljudi ne žele, koje ne primaju za svoje, znači žele po svaku cenu da izbegnu, znači brojni ljudi, znači to ne doživljavaju kao nešto što ih može podići, izbaviti ih iz njihovih nevolja. Ako ljudi trpe, kao što su kod Đukanovića, evo do prošle godine su trpeli te nevolje u kojih je on stavljao, i sad neko drugi došao i onda hoće isto, jel tako, da se nastave te nevolje, samo pod nekom drugom parolom. Znači, ljudi trpe te nevolje, oni znaju za te nevolje, oni žele da im se nešto preporodi i desi veliko u životu i radu. Znači, žele da ih neko izvuče, da ih neko inspiriše i stalno se uči, recimo, sa zapadne strane sveta i sa ruske strane sveta, isto kako ne, isto je tako dolazila literatura i brojni videovi. Sa ruske strane isto do mene. Znači, desit će vam se nešto neočekivano. Znači, vi sad desit će se da ćete sami nešto da shvatite iznenada, to svi kažu i verujem da danas mogu na razne načine da deluju na ljudsku svest, da čovjek zaista pojavi se kao probuđen, i desit će vam se nešto da ćete vi sad odjednom da vidite izlaz iz situacije u koju ste smatrali bezizlaznom, u kojoj niste vidjeli nikakav izlaz. Znači, svi ljudi se nadaju da neko dođe i da im pomogne da se njihov život preporodi, da ih povuče za ruku i za rukav i pomogne da im se život preporodi. Znači, mi danas nemamo, ja mislim, i zapravo nikada čovjek nije bio zadovoljan. Naprimjer, u Titovom dobu, znači, ljudi su po nekoliko puta, znači, imali su manje više priliku da menjaju stan. Naprimjer, kad im se poveća porodica, jedan stan su imali kad su imali 2 dece, ako su dobili 3. dete ili ako im je 2 dece su imali i dalje, ali su ona odrasla, sad su oni imali pravo na drugi stan. Znači, taj stan da vrate i dobije ih neku sa manjom porodicom, a oni dobiju malo veći stan. Znači, niko se nikad ne miri sa nekom situacijom. Menjali su nameštaj. Znači, ko danas menja? Pa znači ima stvari 40 godina i više. Znači, ljudi su se zakovali za jednu stvar, zato što je zavladalo siromaštvo. I znači, što niko nije mogao da se pomeri sem tih nekih koji su uzeli društvena bogatstva i preselili ih u svoje džepove. Ipak su oni malobrojni u odnosu na sve ostalo stanovništvo koje živi u bedi. I znači, svi ljudi čekaju da ih neko inspiriše i da ih povuče, da žele da neko traži od njih neke velike stvari. A ne da im kaže, vi ste niko i ništa, evo vam, kao vi sad govorite đe, i vi govorite brate, i vi bit ćete zadovoljni. I vi se zadovoljite sa ničim. Znači, koliko god imate, pa primjer radi, preselit ćete se na onaj svet i tamo će biti nešto veliko za vas što nije bilo na ovom svetu. Znači, mislim, te stvari, to je isto oblikovanje identiteta. I znači, to je demotivisanje stanovništva. I ako se ima stanovništvo koje je nemotivisano, ne može niko očekivati nikada da će od jednog nemotivisanog stanovništva, znači, imati bogatu zemlju. I imati zemlju koja će da se ceni, koja će, znači, po dostojanstvu. Znači, sad se uhvatite za nekoga studenta odnosno srednjoškolca koji ide i osvaja neke poene na ne znam, matematičkoj olimpijadi. A posle kažete, pa to je šala, to je samo kao za zabavu, to što si ti učio kao matematiku, od toga se ne živi, nego sada kreni da ili idi u inostranstvo, negde traži, dakle, u nekoj zapadnoj korporaciji traži mesto za sebe, znači to ako neće ti možda niko reći, nego će to da se dešava, sam će čovek, znači, da napusti svu tu jad i bedu okolo
što mu se nudi, što smo malo pregovorili, znači ili budi na selu ili osnuj nevladinu organizaciju pa pričaj te priče koje bavi se kao koliko je ovdje drveća posađeno i da li je to dovoljno i da kao fole ekološki ti imaš 3 člana svoje organizacije koja nisu ni pismena ni ništa, ni sam nisi pismen u tom dobu, u tom se nisi, ali te sila prisiljava da se ti kao sad baviš tim drvećem jer kao nemaš čime pa bolje nego da čuvaš krave. I sad, znači to je to, znači taj besmisao života i rada koji se nadvija na tebe, znači to ti oblikuje identitet. I onda dođu neki ljudi da ti pričaju neke priče svaki dan koji su skroz nedostojni, znači ne bi im trebalo to dozvoljavati, znači da zauzimaju prostor i da negativno utiču na druge ljude. Znači to bi trebalo da bude znači neka odgovornost društva, odnosno države, odnosno njenog ministarstva za kulturu. I ne bi trebale najgluplje osobe da budu u Ministarstvu za kulturu, znači, dakle, ministri kulturni, nego bi to trebale jedne posebne osobe da budu, zaista jedne vanredne osobe, znači neke koje imaju jako, evo, kao što smo pomenuli da Šotra, verujemo da kao režiser ima jak smisao za to šta inspiriše ljudsku dušu i šta je postiče, znači, na velika dela, znači neko bi takav trebao da bude i znači sve jedan do drugoga takvi ljudi bi trebali da vuku te koncepte ili konce u na primjer, Ministarstvu za kulturu. Svakako i obrazovanje, znači ne može to najprostija osoba koja, znači, kao eto pa to je to. Znači, ljudska svest je kompleksna i znači vi ćete izgubiti sve to stanovništvo, znači jedan način je pogrešno ga usmeravajući, a drugi način što ćete doći u sukob sa njim. Znači, isto kao što je Đukanović došao, znači u sukobe, to se nije znalo, do ove godine, do prošle godine, zapravo do nekog početka januara prošle godine, niko nije znao s kojim je brojem stanovnika u zemlji Đukanović, na primjer, u sukobu. I koji broj stanovnika ne može to da prihvati. Znači, to nije bilo malo. Znači, tako da, a pre se mislilo kao pa eto pa ljudi su kao stoka neka, kao šta god je, važno ti je da ti te ljude držiš u nekoj pokornosti, što uopšte nije, znači to je promašaj, to je ukupan promašaj. Da li Kina drži svoje stanovništvo u pokornosti ili ga inspiriše svaki dan da stvara najveća moguća dela i da se svi dive, znači kako se ti ljudi uspevaju, znači 1 milijardu stanovnika treba da prehranite, da im omogućite da žive i rade. Znači, vi kukate ako imate 600.000 ili neki milion stanovnika, nekolika miliona, pa kukate od njih, pa šta ćete s njima? A oni su našli načina da 1 milijardu ljudi živi i radi na tom njihovom prostoru, 1,5 milijardu. Znači, i da im se ceo svet divi, znači, šta oni mogu. Eto, to je to, znači, šta se može sa ljudima. A u nekom drugom periodu, znači, druge neke vlasti, vladavine, Kina nije mogla ništa. Znači, bila je siromašna i nisu znali ni napred ni nazad. Znači, toliko je važno ko na koga utiče, kako i na šta ga inspiriše. Znači, jedan isti svet i znači u jednom istom dobu mi ne možemo ništa, u jednom savršenom dobu, savršenijem dobu tehnološki nego što je Titovo doba. Znači, umjesto da možemo neverovatno, mi sad ne možemo ništa, nismo ni za šta, ni u kom smislu adekvatno obrazovani i osposobljeni, a u nekom drugom to je znači taj identitet. I sad vi kukate, non stop pričate o tome šta je pre 20 godina bilo i kako je 30 godina, kako je recimo kao bio protiv vas uperen zapad i non stop pričate te priče i to zovete identitetom. I onda nađete nekog dripca koji ništa ne zna, znači primjera radi evo kao što se na primjer i Rusija vezivala da joj pomaže nešto taj Sinđelić, što je stvarno ružno, znači poslednji čovek sa ulice koji prodaje neku na pijaci robu, neke pantalone, neke kineske stvari na pijaci i sad ga oni zovu da on sad rešava neke probleme kao neki general, umjesto nekog generala. I sad, znači, stvar se završava kako se završava, bruka. Znači, to eto kako god da je ispalo
i ovo i ono, da se neka država kao Crna Gora, kao Milo Đukanović bavio time, znači to je strašno, znači to je tako prosto i primitivno da je za svaku osudu, znači da neko ima poverenja u ljude koji su tako prosti. I neki ljudi sa pijace koji misle eto kao lako ćemo i ofrlje žive i rade. I znači naravno da su oni mogli da izdaju jer nisu svesni nikakvih posljedica. Znači najhrabriji su oni ljudi koji ne znaju, znači to se misli, ali hrabrost nije dovoljna, znači da bi se uspelo nešto veliko i važno. I dakle, evo o tome govorimo zato što sinoć je zapravo bio na televiziji taj film o državnom udaru u Crnoj Gori na RTC G1 i zbog toga govorimo, znači to je to i dalje da se posjetimo da je toga nečega bilo. I znači, kako se misli ko treba da predvodi neku naciju, to bi trebalo, znači, kažemo neku državu, ne naciju, nego državu, znači to bi zaista trebalo u vojnim centrima da se odlučuje, da vojska ne bude pogažena, znači vojni centri koji su i bezbedonosni, znači trebali bi da se svim bave u društvu, znači da se svim bave, znači i tim kuda će smerovima i pravcima i da imaju to pravo i ko može doći na vlast.